Tuğanlar, assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning görücülері, жалпы мал чарба көрермандары, саламатсыздарбы? Бүгін 7 февраль 2026 жыл. Туғандар, біз Соқулық мал базарындабыз. Достор, саан уйларды, боз кунажындарды тартып көргөсүз. Этап менен кой базарды тарттык, жаш торпоктордон баштап чоң букаларга чейин тарттык. Кирип көрүңүздөр. Шилтеме аркылуу коюп коебуз, буюрса, сиздерге ыңгайлуу болсун деп. Кирип көрө бересиздер туғандар. Эгерде ушундай малдарга кызыккандар болсо туғандар, достор, биздин реклама үчүн номерибиз 077 388 350 сум. Өзбекстандан көпчүлүк көрөт экен. Доллар кайтың деп айтат. Мага личкага чейин чалат. Доллар кайтың деп. Доллар кайта албайм. Бул өзүбүздүн жерде сомго айтабыз биз. 1000 сом 150 000 сум болуп калат. Ошого чыга бересиздер. Мына достор, анда могу кунажындардан. Байке, кандайсыз? Баасын айтып коесузбу? 140, 130. Мына биринчи тууттар экен. 140, 130 дейт, бооз экен. Байке, номер айтасызбы? Алдыңызбы? Болду. Ал. Кана? Могу? Музоосу менен. Кана, таргылбы? Мына музоосу эркек. Канчанчы музоосу? Бул 3-чү музоосу. 3-чү музоосу эркек. Мынакей, Мынакей. Канча литр берет? 12 литр берет, Дагы кошот. Дагы көбөйтөт экен, мына. Таргыл Бул яшыр болуп урубадыбы? Таза, Таза, Баасычы? 200 деп атабыз. 200 деп сурап атат байкем. Түшүп берет эркек музоосу менен. Баштапкаланы уюштуруп беребиз. Кана анда номер айтыңыз. 0502 0502 25 72 74. Bir baş var mı? Могу да бар. Бул бооз окшойт, Бооз. Мунун 140 000 сом экен. Бооз, макул байке. Чалыңыздар эгерде алып тургандар болсо. Bir айга жетпей туйт. Канчаны туйт эми ошондо? Бул 4-3 туйт. 4-3 туйт экен, достор. Макул байке. Сода жакшы базар. Могу карадай сиздикиби? Анда көрсөтөй эле тугандар. Бул канчаны туйт? Чоң экен да. 5-чисин туйт. 5-чисин туйт. Баасычы? 170 000 сом. Мына. Чалып байланышып байкем менен. Кааласаңыз музоону сүйлөшүңүздөр, музоолууну. Кааласаңыздар бооз бар экен, Макул, ийгилик. Мына ушунда эми колдон келишинче көрсөтөбүз. Байке, канча экен уй? 140 дейт. Саамбы, боозбу? Бооз десең бооз, Жакшы. Саан десең саан, бооз десең бооз. Мына. Жакшы. Сода 40 канча болду, байке? Канчага бербедиңиз? Айтып коесуз. 135 бербедиңиз, Жакшы уй экен, бирок. Мындай өзүбүздүн жергиликтүү уйлардан экен. Жакшы. Бисмилла. Содаңызды берсин, байке. Кара уй канча экен? 160 дейт. Бооз экен, Мына бооз экен, 160. Канчаны туйт, байке? 3-чү туут экен, Онлайн сатасыздарбы? 7,5 ай бооз. Мына. Макул. Мына тугандар, бул жерде дагы бир жакшы бир уй бар экен, мынакей. Көрүңүздөрчү бир. Момдай болгон. Кана, ээсинен сурайбыз. Бул канчаны туйт? 3 туган. 3 туган. Азыркы учурда саамбы? Саан 1 ай болуп туганына. Туганына 1 ай болду. 4-өөнөн тең чыгабы? 4-өөнөн тең чыгат. Канча литр берет? 17-18 берип атат. 17-18 литр берип атат, Суткасына. Достор, анда кайсы бар? Могу бар, Мына кара. Экөө. Мына чоң келишкен уйлар да бар экен буякта, тугандар, мына. Эми чыкты. 6 ай боозбу? 6 ай бооз. Азыр саан 8 литр сүтү бар. 8 литр сүтү бар. 4-өөнөн тең чыгат. Чыгыштары жакшы. Жакшы. Баасычы? Баасы 190 000 сом. Булчу? Швейц аралаш. Швейц аралаш дейт, мынакей. 18-20 литр сүт берип атат. 18-20 литр сүтү бар экен, азыркы учурда куйругу узун. Мына жерге тейин деп тур. 3 туган. Азыр 1,5 ай бооз. 1,5 ай бооз. Туганына 3 ай болду. Баасы? Баасы 210 000. 210 000. Доставка кылып бересиңби? Сүйлөшөбүз. Муну канчаны баасын айттыкпы? 185 000. 185 000. Беребиз. Берериң. 3 баш болду? 3 баш. Мына. Номер?
0990 dagı 990 117 çalıp baylanışıp görüңüzдөр мына. Сиздикичи байке? Кунажым bu? 150 sura otam. 150. Boğuz bu? Boğuz 150 ming surada. 7 ay boğuz eken. Nomer aytып koyuңuz. 0508 058 17 17 30. 17 17 30 Sizdimi? Mına bazar kандай байке? Жакшы. Sokuluk. Бұл каяктын уyu ошондо? Нарын? Нарындан келдиңиз бе? Машалла, мына нарындан келиптир бул байкебиз. Актала? Акталадан келиптир мына. Кеттик анда эмесе. О. Ассаламу алейкум. Бул кунажын биринчи туут экен. Birinci tut. Қан музоз эркек. Бул башка пародадан тууптур, Асымнене, сементал асымнене болгон экен да. Канча сурап атасыз байке? 155 sura otam. 155 миң сом. Канча литр берет эми? 10 litr. 10 литр sütü var. Жакшы. 155 миң, Оппа. Номер айтайын ба? Айтып коюңуз. Номеру 508 508 11 11 30 30 12. 12 болду. Мына базарда канча соода болду, чыкты? 140'a berdi. 140'a бербей атасыз, макул. Каякты? Булар эмне, кунажындарбы? Биринчи тууттар. Булар аткорумдар. Мына аткорумдар. Боозторда бар экен, моң бооз мисалы. Эрте качып калган да. Мына желин карасаң. Булар канчадан баалары аткорум? 115'тен сурап атат мына аткорум. Канча баш бар? 4. Мо букабы? Канча бука? 150 миң. Мына. 150 миң сурап атат. Номер айтасыңбы могу семистерге? 501 0501 327 327 562 мына. Канча ай байладың? Октябрдан бери жемде турат, Жем чөп кымбат. Жем чөп кымбат. Мунун баасы да кымбаттап кетет да. Жем чөп кымбат. Анан кандай болуп атат? Сурадыбы? Бери атат 90'dan beri. 90'dan болбоду да. Бери беретиңер, Макул, соодаңарды берсин. 90 миңден берилбептир мына, достор. Жем чөп кымбат. Ошон үчүн эт да кымбат болот да. Кандайсыз байке? Канчадан экен? Кунажын. 120'da otam. 120 мына кунажын. Боозбу? Yok boğaz değil. Yok kısım değil. Бияктагылар, Nağın bilmeyin. Нагын билбейсиз. Соода канчага чейин чыкты анан? 105. 105ке чейин чыгыптыр. Мына. Бооз кысыры билинбейт. Бирөө келип бооз дептир, бирөө келип кысыр дептир. Достор, мына ушунда чекеден тартып көрсөтүп атабыз эми. Анан жакшы уйларды алам дегендер болсо, навестин ичине да кирип көрсөтөбүз. Аякта да бар. Мына музолу уй канча экен? Музолу уй канча экен байке? 130. Канчанчы музолсу? Ургач экен, Экинчи же үчүнчү 130 дейт. Музолсу менен. Онлайн сатасыңбы? Же базардан эле сатасыңар да? Базардан, Ассаламу алейкум, байке. Канчадан бул бооз уй? Баасын айтып атыңыз. 185 миң. Бооз экен, жакыны. Канчаны туйт? 4-үнчүсүн туйт экен. Мынакей достор, көпчүлүктөрү жазып атат. Номер сурабай эле койбойсуң. Кайсыны? Ва алейкум ассалам. Номер сурабай эле койбойсуңбу депчи. Кандай? Ekemlikin tartып koyç. Бул кандай боозбу? Же канчаны туйт буйрса? 4-үнчүсүн туйт экен. Канча ай бооз? 7 ай бооз. Сүтү кандай бул тууганда? 20 литр süt берет мына запаскалары. Баасы канча? 170 миң сом. Онлайнга сатасызбы? Айтып коюңуз номер. Телефон 0507 0507 менен 800 692. 800 692. Бир эле баш бар, же? Болду анда. Кет. Бул уй кимдики экен? Эси жок, Эси жок экен. Ошону жазып кетсеңиздер туугандар, мага деле туруп номер алыш убакыт алат, туруп номерин айтасыңбы дегенде эле мага неудобно. Канча экен байке баасы? Кандайсыз? 200. Бооз экен, Келишкен экен. Эми ушундайларды мисалы номерин алып берсем, мисалы да. Бизди Жети областан көрөт да. Чалып айланышып алса деп ойлойбуз, дейби?
Soda bo'lib atabı bayke? Qanchaga bo'lib atadi? 170 berib 170 berip atasızlar ha? Ha, ma'qul. Sodalarni bersin anda. 170 berip at. Sodasını bersin. Mana unda. Şivit tazza ekan. Aka, qandaysiz? Den sog'lig'ingiz yaxshi? Va alaykum assalom. Bu shivitmi? Tazza ekan, ha? Qancha so'rab atasiz? Qana? 250 ming so'm. Mana jelindir. Bu Bayka boğazku? Geç boğaz bu. Nomer aytasızmı? Ha, ma'qul. Biroq qanchaga savdo oldu bozorda? 200 ga berilibdi bundan keyin. Gelishgan uy sotib atadi bayka. Ma'qul, ketdik anda. Dag'i ne var ekan? Ko'raylikmi Navestin. Buna tug'anlar uşul жерде dag'i bir cho'ng eki baş uy bor ekan, aybay cho'ng ekan. Qarangizlar, o'zingizlar. Alisdan da ko'rsatayim mana. Onday uylarni qarangizlar. Qana, ma'lumot berib qo'y. Qancha bo'lar bo'zmi? Markımız tekşirildi açadı. Bunu. Belgisi. Biroq qunajin ekan, gelishgan ekan, ha? Mana. Shula. Bunun bo'z ekan bunun. Ko'rinib turadi. Endi tekshiradi hozir, ha? Birinchi tut. Bulchu. Bu Mart'ın 20'sında 9 ay oldu. Mart'ın 29'unda 9 ay bo'lib, 3-chi tuytga mana qara jelniki, qara uy. Bahası qancha mon qunajinin, ha? Bahası 300'den. Ikki o'tangmi? 300 ming so'mdan so'rab o'tadi mana. Boylarichi? Arka 150 bu 147. Buna 147 150 buna qunajin. Tug'anlar. Mana to'qol. Mana do'stlar. Qarangizlar, agarda shundaylardan olam deganlar bo'lsa dag'i nomerini so'rab beramiz onlaynga. Nomerini aytib qo'y. Samat 0703 34 69 10. Buna eki baş dastavka uyushtirib beradi. Çalıp söyleshingizlar, alam deganlar bo'lsa. Tug'anlar menaki tartib ko'rsatdik. Va alaykum assalom. Tartib ko'rsatdik qo'ldan kelishincha. Sizlar like bosib kanalni qo'llab ko'rib turingizlar. Assalomu alaykum. Qandaysiz baykem? Qana qaysi? Mana baykem meni ko'rib tart dedi. Mana do'stlar. Ha bu. 6 baş var bu. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Bu birinchi tut qunajin. Bu tug'anmi je? Yemi to'y. Ha, yemi to'y. Bo'z ekan, ha? 20 kunda to'y. Buyursa 20 kunda to'y. Bahasıchi? Bazı 155. 155 ming so'm. Mana jelin qo'yib keladi-tur, ha? Andan keyin qaysi? Ha, bu yoqda dedi. Qana? Ha, mana. Kelishgan uylar baykemda bor ekan. Bu qanchani to'y? Bu Ha, şu bir ayga jetmeydi. bir ayga jetmay. Ha, buyursa 20 kunda to'y ekan mana. Üçüncüsünü to'y. Üçüncüsünü to'ydi. Mana bu selinlerini ko'rsataylik. Tug'anlar mana. Jo'sh, ha? Sap ko'rg'izmi chiqavi? Çığa. Bu boğazdadır. Bo'z, ha, o'sdi. Bahası qancha? 200 ming ortan. 200 ming so'm kemi var. Andan keyin bu. Bu. Mana Bu ki. ikincisi. Bu bayağı ala kende. Bu qanday paroda o'shanda? Alato? Dalmatinskiga o'xshashib ketadigan bayağı aqotnis itlarga o'xshashganda. Bulam 200 kemi var. 200 ming so'm kemi var. Qancha ay bo'z? Bir ayda to'y. Bir ayda buyursa to'y. Mana 200 ming kemi var ekan. Dastavka uyushtirib berasizmi? Jet oblaslar. 7 oblasqa 6 baş var dedingiz. Andan keyin bu. Mana o'shu. Bir ayda to'y. Bu bir ayda to'y ekan. Qara uy. Qanchani to'y? Bu üçüncüsü. Üçüncüsünü to'y ekan. Bahası Bazı 180 ming euro. 180 mingga berem deydi. Mana. Ha bulchu. Bulan bana o var. Ha. Bulan bir ayda to'y. Bul bir ayda to'y ekan bulda. Gayet opa. Hozir bayit otasiz. Bular o'rgan yo'q bu? Tazami? Tazam bu. Toza ekan mana. Qanchaga berasiz buni? Bunu 165 euro. 165 mingga mana baykeler. Tug'anda. Var mana. Bugün erkek. Ha, buldag'i var bu. Mana ekan. Bu bugun ertaga to'yin deb qolibdi. Uydan ol qolibdi. Mana ki, qarangizlar. Bu qanchani to'ydi o'shanda? Bu bir ikincisi. Ikkinchisi jap-jash ekan, mana jelinderi, qarangizlar. Alaykum assalom. Hozir. Nima qil? Nomerni aytasiz? Nomer 708 0708 68 68 37 10. 37 10.